Ibyo ni ibintu bisanzwe muzi neza hano mu Rwanda yuko rero Yamano kugeza akanya atari kubarizwa hano mu Rwanda ahubwo yerekeje mu gihugu cy'Ububiligi, aho avuga yuko ngo agiye kuba yategura ngo ibitaramo agomba gukorera muri diaspora, agusanga igihe nikigera azagaruke mu Rwanda. Naho abandi benshi cyane bagiye batandukanye barakomeza kugenda bahamya yuko bose ngo Yamano icyo atagamije ngo nukugaruka hano mu Rwanda, ahubwo ngo no guhita akomereza akiberayo bitewe n'ibyaha byinshi cyane akomeze kugenda ashinjwa kandi yagirizwa. Ku munsi w'ejo rero, umunsi w'ejo murabizi yuko ariho urubanza rwa Yamano rwabaye, ubwo turwise urwa Yamano kuko Yamano afite aho ahuriye narwo bikomeye cyane, bitewe nuko Yamano nyine yagize gutya amafoto ndetse n'amavideo yiwe ari gukora ibiteye isoni akajya hanze. Mu kujya hanze rero Yamano bakomeje kugenda bamugarukaho, ndetse kugeza aka kanya ribu harabifite mu maboko iri kugenda yitaho cyangwa se iburanisha. Ku munsi w'ejo rero nibwo imanza zagiye ziba nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho abunganizi b'abaregwa benshi bakomeje kugenda basubiza mu majwi bavuga yuko ngo Yamano nawe agomba gutabwa muri yombi, ariko nanone bikomeza bishimangirwa n'umwunganizi wa Puzzle cyangwa se Ishimwe Patrick uzwi nka Puzzleman. Ibyo ngibyo byose turaza kugenda tubigaruka. Kugeza ubu ngubu rero Yamano ari mu gihugu cy'Ububiligi, ari gukora iki? Ibyo byose turaje tugende tubigarukaho. Yatangaje iki rero akigera mu Bubiligi? Byose turagenda tubikomozaho. Icyo usabwa gusa no cya kintu gukurikira Wasam TV Show kugira ngo ugikomeze kugenda usobanukirwa, kandi ndabizi neza yuko turi buze kugenda tukugezaho akantu ku kandi ku buryo uza kusigara nta kintu na kimwe uba udasobanukiwe, udasobanukirwe. Rero ni umuhanzi Yamano kugeza aka kanya wibereye mu Bubiligi, cyangwa se uwo rizagwira Floriye wamamaye rero nka Yamano ari mu Bubiligi. Rero ari kuvuga ati rwose ndicuza urukundo nahaye abantu. Ati rero kubera umutima wanjye ukunda, kubera umutima wanjye ubereyeho kuba nagirira neza abandi bantu, nicyo cyatumye ubuzima bwanjye bushobora kuba buri mu kangaratete kugeza na n'uyu munsi. Ibi ngibi rero arabigarukaho, aho ku munsi w'ejo turaza kugenda duhuzahuza, uraza kugenda ubyumva, uraza kugenda ubisobanukirwa neza. Ibi ngibi turaza kubihuza n'ibikorwa byabaye ku munsi w'ejo, ubwo rero habagaho iburanishwa cyangwa se abaregwa mu cyaha bakoreye Yamano bari bari kuburana, bakagaragaza yuko rwose ngo Yamano ari we wishyiriye aya mavideo ahangaha. Gusa turaza kugenda tubivugaho. Yamano rero akigera mu Bubiligi yahise avuga yuko yicuza urukundo yakunze abantu, avuga yuko ngo urukundo umuntu yagakunze abantu ngo yakarukunze imbwa, kuko yo ngimbwa ngitakugambanira, n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibi ngibi turaza kugenda tubikomozaho byose. Reka rero tubanze tuvuge ku rubanza rwabaye ku munsi w'ejo, ariko nanone dukomoza ku makuru bwa mbere yari yatanzwe n'uwo bita Dr. Murangira Bitiri. Uwo nguwo ni umuvugizi wa RIB, Rwanda Investigation Bureau, avuga yuko bakurikiranye bagakurikirana bigatuma kira cyaha Yamano cyamugaragayeho, cyangwa se kuriya kujya hanze amashusho kwa Yamano byarahise bifungisha abantu bagera kuri 5, barimo Jihad, harimo Wopazo mwumva, harimo Kejon, harimo François Xavier. Abo bose rero bafunzwe ku munsi w'ejo, niho bafunzwe, niho baburanishijwe, ariko Jihad akaba yaranze kuba yaburana. Hakaba haraburanye abandi, ariko Jihad akaba yaranze kuba yaburana, hakaba hagiye kuburana abandi akaba aribo baburanye. Rero reka twigarukire ku baburanye. Abataraburanye reka tubihorere, wenda nabo tuzagenda tubagarukaho mu bindi bihe. Ababuranye nka Puzzle yagaragaje uburyo ki bamurenganyije bikomeye cyane. Uraza kumva aho bihuriye n'ibya Yamano byo yamaze gutangaza ageze mu Bubiligi. Gusa benshi bakavuga yuko yigiriye mu Bubiligi ahunze, atagiye mu Bubiligi kubera ubushake n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ahubwo yagiye mu Bubiligi ahunze inzego z'ubutabera. Ndikumva icyo kiganiro ku munsi w'ejo twarakigarutseho kandi tukakivugaho ibintu byinshi cyane, nawe ugakomeza kugenda usobanukirwa.
Yamano rero yavuze ari amagambo yuko ngo urukundo yagakunze abantu yakunze rwagakunzwe imbwa. Kubera iki? Puzzle cyangwa se Ishimwe Patrick ubundi yarari mu itsinda riyobora cyangwa se yarayoboye itsinda ryose rireberera inyungu za Waboy cyangwa se Yamano. Puzzle rero akaba ngo yari afite email ya Waboy muri telefone. Noneho Waboy ngo yifashira video arangije ayibika kuri email, kandi ngo iyo email Puzzle yari ayifiteho access. Ngo yari ayifiteho access. Bigakekwa ko ngo yahise ayifata akayikura kuri email, yarangiza kuyikura kuri email akayisharinga abandi bantu. Akaba ari icyo kintu Ribu yahereyeho, nicyo kintu Ribu yahereyeho imuta muri yombi. Murabizi yamutaye muri yombi n'ejo yaraburanye. Icya kabiri ngo akimara kuyishyiraho Waboy, akimara gushyira ira video kuri email, ubwo turavuga ira video bari kugira ibintu byikorera bakorera biteye isoni hagati y'abantu bose, akishyira kuri email, Puzzle ngo yarayibonye ndetse anayivugaho aranamubwira ati ese iyi video washyize ahangaha koko urabona ari byo cyangwa wakayikuyeho ugashyiraho ibindi bintu. Waboy rero yagize gutya ngo ayikuraho, ariko ngo Puzzle nayo yigize adownloadinga nk'uko ikoranabuhanga ryabigaragaje. N'ubundi ikoranabuhanga rya Ribu nyine iryo bakoresha muri investigation ryagaragaje yuko Puzzle ngo atigeze adownloadinga iriya video, ngo ku buryo ngo yaba yarayibitse muri telefoni yiwe, kugira ngo azayitangaze igihe cyose ashakiye. Nayo yigize abika. Niyo makuru ari hanze ahangaha, kandi rwose ngo n'ikoranabuhanga rya Ribu ryarabigaragaje. Noneho ngo bakavuga bati Yamano niwe wabaye wa mbere mu gusakaza iriya video yiwe, kuko yari yarayikuye kuri email, nubwo Puzzle ngo yari afite iriya email yari ayifite muri telefone ye, ariko Waboy yari yarayikuyeho, kandi ngo Puzzle ntayo yari yaradownloadinze, n'ikoranabuhanga rya Ribu ryabigaragaje. Rero uburanira Puzzle yahise avuga ati rero Yamano agomba gutabwa muri yombi uko byagenda kose, kugira ngo aryozwe ibyaha yakoze akabyitirira abandi bantu. Gusa uru rubanza tukubwira yuko rwabaye mu gihe uyu nguyu Waboy yamaze kugera hehe mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu ngubu niho ari kubarizwa, aho yamaze gutangaza amagambo. Reka tugaruke rero ku magambo yatangaje. Waboy yatangaje amagambo agira ati urukundo umuntu yagakunze abantu yakarukunze nk'imbwa, kubera ko imbwa zo ngo ntago zakigira zikugambanira. Kubera iki yavuze ibi ngibi? Yabivuze ahereye ku kuntu ngo yizeye Puzzle, akamuhereza email yiwe, akamuhereza ubugenzuzi bwose, ariko bikarangira Puzzle ngo ashobora kuba ari we watangaje ari amashusho ya Yamano. Ariko nanone ntago bihamywa neza, kuko nkurikije uko Ribu bitangaza nuko urubanza rwagenze, bavuze yuko atigeze ayidownloadinga, kandi niba atarigeze ayidownloadinga ubwo bivuze yuko nyine Yamano yabeshye ari we wayisharinze, cyangwa se ikaba yaragiye hanze ubundi buryo. Reka wenda Yamano tumwihorere, ikaba yaragiye hanze mu bundi buryo, ariko akaba atari Puzzle waba warayisharinze. Akaba atari Puzzle waba warayisharinze, bitewe nuko bagaragaje yuko Yamano yari yarayisibye kuri email. Mu nyuma yo kuyisiba kuri email, nta niyo yaradownloadinze, nta kuntu yaba yarayisharinze. Ni muri ubwo buryo rero abunganizi bwa Puzzle bahise bavuga ati Yamano agomba gutabwa muri yombi uko byagenda kose, kugira ngo nawe aze acirirwe urubanza, akurikiranwe n'ubutabera.
ya mpano rero ibyo ngibyo byose babivurugagamo babivugana yamaze kwigera mu Bubiligi, dore yuko yamaze kugera mu Bubiligi. Abantu benshi ntabwo bari bazi impamvu yiwe ndetse n'ikintu cyamujyanye, gusa aza kuvuga yuko we ngo yagiye gutegura ibirori, ngo cyangwa se ibitaramo, kureba abafatanyabikorwa bazamufasha mu gukora igitaramo cyangwa se mu gukora ibitaramo hariya ku mugabane w'i Burayi, bakamufasha gukora ibitaramo nawe akajya muri diaspora nk'abandi bose. Nuko kuntu rero byaje kugenda. Ubu ngubu rero icyamujyanye ntabwo kirasobanuka neza, niba ari byo koko, niba azagaruka, dore yuko yajyanye n'umugore we, ntabwo birasobanuka neza. Gusa nibiza kugenda bisobanuka, turaza kugenda tukubwira ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa amakuru ahari nuko nguko ari mu Bubiligi. Amagambo yatangaje nayo ngayo avuga yuko yizeye Pazo n'ibindi bintu byinshi cyane. Pazo nawe mu kwiregura rwose birumvikana neza cyane, twakomeje kugenda tubikugarukiraho. Ya mpano rero nawe niba ufite icyo wavuga wajya no muri comment ukatubwira, cyangwa se niba ushaka no uko twakorana n'ikiganiro nawe biremewe. Naho iyi ngiyi ni Wasam TV Show, icyo usabwa gusa no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Iyi ni Wasam TV Show, ugira ibihe byiza.